ana bakwa na mu akwaba na bia boko de Yankopon do no da ho stress bia ni so e de nyame ase papa so na wo so ni mu da ho pa e nyame ase pa sende okra dai mehia wo Amuzu Herbal Clinic yentie mu yo ma menchia watiefo ene wahwefo ena no peida yemfa se da kase mom se o majibre na o mo hweye na Amuzu Herbal Clinic eba no eye se yesa yarwa ana se bia yede abibidro esa yarwa hodo bia edi nkrofonya ewo Ghana ha yeduma kotene ye pa ya yedin ahyeta ewiase afa na ba bia na eda no mepese yehwe yare a ye fere infections ana se bia sexually transmitted diseases enamu yarwa eha ma ne mema titiru bema bia wanyi aduru mfie mpenisu ana se bia enkwada kura tuminye bi special akwada sebe ebia ne mame wo bi abra no onye nsan no aha wono so etimenya bi na ne tie ne se yare a ne eku nipa bebre na before so yebekwa no so no Amuzu Herbal Clinic ya ye enro bebre ya ene ya to apete Ghana mountain so ya eno no baby ya to andro bia say ya pharmacy chemical shop bia no kwa obenya bi ato ebi eye Amuzu K Amuzu K Herbal Amuzu K Herbal no eye adura ene me no ka say so wo bi a yefunu ya wo so wo bi a wo tai onumusuo anase bia wo didi kura no a na wo yefunu eye wo ya obo no duane to ne yem kakra na ne yem ya ne ya obi so ho no mu a ende na ya se bema na so ba so ba de ebia anka o ba be kumfichire no ana ya wa ya sita ya ya enso enei o emere nso ya sesa ko fichire anso ya na wa ya sita ya ya ana bema nso wa ya sita ya ya pa no wadura esese o ma wonsaka eye Amuzu K KDSA K keke na da bi eye KAY aha itu okọ pharmacy bia ya kire ho KAY eno ni Amuzu K sanso na yewo Amuzu P Amuzu P nso eyema eno so eye PE aha eno so eyema yema menom ene yem papa dom kwakora ne mrewa ende o maposo ne maposo tayo mo ya wonso so a wo ya branti anasa baba wa nso waposo ne waposo tayo ya dia yeta kana say joint pains ana se bia wanya rheumatoid ana se bia osteoarthritis no ana ya na pepi yeta kana say wanya rheumatism no wonso so sa dunu betumi aha ebetumi abo sabri ensu ya sha se etutewa woni tua aha enti edu asese etimi bo ne bo ho ban eye Amuzu P enti uko baabi a wo so pe Amuzu P ato obenye bi sanso na yewo Amuzu Herbal Mixture anonso eboa malaria ase etu obi won ma ne ya me do kase ne mu ato ntimi ne di aha wa wote sa no wadru eye Amuzu Herbal Mixture enti wa ende wako amia test malaria positive no bo mo yan so be ma onsaka Amuzu Herbal Mixture na etimi edi wa kagina mu sanso na yewo Amuzu garlic bitters Amuzu garlic bitters ne die wa ende wanya akomayare ahodo cardiovascular diseases obi won ma wanya palpitation ho na akoma bo peri obi so won ma ayese odasani die asese moja timi die afrusani ye ewo ne paduam na ekoba se bia moja na bobonto a wanya blood clotter ama ende obi won mo ho na nisu ebire no obi won mo na nisu etimi ne tum preko pe ho na wanya obi ansoni mo na se bia wanya bibia ansomu kura no a otimi twahwe aha wa wotisa adura ende esese umma wonsa kabie ya esese wotumi ndondom eye Amuzu garlic bitters Amuzu garlic bitters ebetumi aboa ye pa na endro nyina nso se de American kan ya to apete Ghana mountain so a bebi bia to ndu bia no ubenye bi ato atufo nso de bebi ya yetum no ton nyina okọ kanshi drug lane ewo ho okọ eye ashaima na Ekus pharmacy Widema pharmacy ubenye bi etu akwakoton wonso so a wo pe no duduo mu na ebia wo Kumase no obetumi akoye head officer ewo Kumase Tafo Club 600 ya Kumase Tafo Club 600 eho obehu Dr. Akasanso wo ho enti number nso egu screen nso a aha branches nso dia dosu bebre techimba nkofodua Cape Coast Cape Coast Tapa kofodua kaso sunyai eho nyina no sa bia nso won number obi nso won number Amuzu Herbal Clinic eno na da so no baby awo ben no no afa number no afre na enuro no Amuzu P ene Amuzu K ne Amuzu Herbal
mixture and Amuzu garlic bitters and garlic bitters so oh that's okay you patcho meet na yeah and the medical can say and they share sexually transmitted disease and also the infection. Now infections in the dose be brave because me body is over 100 but common ones now a tire and the bema or more or Johnson or tis and the bema musician bema be or more Johnson or Johnson and Namuja DHD bema be or more and the rashes be good sabi in the bema bema be or more and the ama sabi now good deal on Pamukura a coffin ama sabio ni hunsu at me a show by means and crying soon as I. Nina aye infections na akofa sa niam aweni nyina aba mema bi ho no mo atima sabio monimu a sabe ne hwom aba no atimi ya ne ya weni nyina ye nsanchani a kire wo se wenya aye infections anase bi wakoba bi ma doctor ye test wo so wenya infections a bomodi ya fabra Amuzu Herbal clinic ano no de odi baba clinic ho ano no nkoto do bi akeke sa se yehwe itu baba sa na enu achi ne so ya treat kama erintino eno so ade a ye pa ye de hu dwuma yie pa sanso na ma nso a omo wo sa infections yi bi ya ama ene oba bi ho no mo a wanya ectopic pregnancy oba bi ho no mo so se de medical kan e wo no hu na se wa ntreat a o wa bofra na automatically no obinya no na oba nso so ene science ne symptoms a wa sha ase yi hu so ho no mo a sabio oni wukunu hia esanka wote de enso ne wukunu hia na dane yesu na dane yawo oba won so sabi wase attack kawo na sabi obi hono watiti ama ende adane ayekuru oba wote sa no won so bomodin abra na no oba ye wo special packages hono mo anokra de door to door delivery internet ne se eno no eyunu mako enum ne yakabom ene de treat sa infections no my package wo ho sanso na a package especially bema wo de ne rashes abegu ho no ye wo nku a eno so wo de be den wo de besra enti eno sa no oba ye ma wo sa package na eno no se wo nonum ebi ye powder ebi nso ye syrup enti wo nonum bi no na wo de bi esra na wo de bi nso egu kokum na se bi atimu na wo num na eno so etimi aboa ama chese etimi etu ase ama wo so wade wo ho free aye infections ahodo a ene di wonya eho okay tiane Amuzu Herbal clinic for one package ene ye de ama wo no wa stress enu no de e wa adwaman so na mom say infection eno ye ntontonu no e wa monten je so ba wo mo clinic ho ye timi a examine afhwe na fi wo mo hwe no so e de wadru ma eye ma ne mema infections de e se ne ma bebre ntintina ho ma ne se ne ma na ansa no watu anamo ene ya wate ho asemo no ene watu mi kan wakọ Amuzu Herbal clinic ho na o ma hwew atwiti ya ntwiti ama na nkwa ebe house na pambwa sabe penalty na mini aba before se ye be kokura no de meka ne se obi ho ma se de ye ka se brani ntwiti wo no ye wo branches ahodo bebre wo nkran ha okay enti nkran ha so yo bi a wo ashan bana ye wo Lebanon second step okay udu ho no abo se DSTV4 eton amoniama bi wo ayi ase ho yenso ye wo soro ho ye wa brosane so sanso na wo Medina nso a ye wo main station ye ben Melcom Medina Melcom ana fi nso mu amu achimota nso de ye wo Christian Village e wa achimota ye ne Puma filling station no ene de ni muhwe ana fi kaswa nso ye wa manfrum kaswa manfrum eno nso ye ben police station no enti wudu ho no mu a obohu ye branches na fi wo fa number na wo screen nso so na wa frɛ obi ho no ma ya na feri enti de kan so wo feri a your WhatsApp number eno na ye 024 okay 0241 yes 77 okay 6 no 0247 776 yes 743 yes enti WhatsApp number ni die enti no WhatsApp number and obey audio mpo utimi audio na what you are saying ana uze untimi nchura kura opese o chiremu o mote ase yes why no audio afa WhatsApp number 0247 776 743 that's right 0247 776 743 Amuzu Herbal clinic WhatsApp number ni die na te se ode afaso sa se ne yewie na bibi mo ho se America kra ho dia de America ne se
ye wo packages ahodo bebre ba akoya no pentin se mini bo no mo amintumi nka eti yo Amuzu 4-in-1 wo ho eno so eye member dru tatahwea eno so ye packages eno so we ye bema endei sabi wa otimi hu se ompa so agrodie no abafom enkonkan oba nso bia na watenkan so atekofom wonsusu so oba ye wo Amuzu 4-in-1 ya no so ye betumi edi aboa ma sane manya ya restore nyina sanso na ye sanso wo Amuzu 3 rounds no nso eboa so dia se ama bema ende wuntumi nyinsan wo yere eno so dia no eti tini nyina no emre na so dia de meka ne se ehia so be free number sa edase no number nso 0247 776 743 02